mga kasangkayan, tawagon naton na hinpagsayaw gihapon hinkuratsa ang Mayor Han Bongtohan Hernani. Mayor Amado Candido And ngan hiyain papadisan ng usap han aton membro han Sangguniang Panlalawigan, the Honorable Board Member Annabel Capito. alright, Mayor Candido of Hernane and Sangguniang Panlalawigan member Annabel Capito in a Kuratsa performance. Salamat kan Mayor Amado Candido
Partido, sugad man kan Board Member Annabel Capito, haniyo pagpakita ahin suporta nga diton syudad han Borongan, pinagyan iyo pagsayaw yan Kurat.